ایرو مجارکا ما هي تماشاوان هجا اما لسر كتل عماره يم خبر بدن كتل عماره گرینگیا وشیه دما کو مر بجه كتل عماره دوی چی بکه بیرا مروا شرکی جنگ کی چوا بو پیشت ام بجن یعنی رزگاریا چاناکاله دما کا چوا بو چمال به ام بجن لوی رخی ام بجنین عراقی شرکی جنگ کی بی اوه هاته کنی کی بون او کسین کو دوردا شر و جنگت کرن ناوه وان چنه گلو دوی ام کی بیر بینن زاروک ما خصوصی یعنی پیشروجن ما کو حیاتا دیو باوا حیاتا وقت بجن کسین مزن جبو زاروک وانه مر جبو زاروک خود دوی مر چوا پار وب که و مسئله و مجاره مسئله که خبر بدن دم میوان من ایرو الاستودیو من حاضرن بسر و مجاره ام خبر بدن محمد فرات کو خصوصی لکولینر کی هجای ام بجن نویسکاری کی هجا لسر گلک مسئلهان سری خودشینه لسر گلک مسئلهان وقت خود دما خود هواد وقت قتینه لسر کتل عماره جی خودش رازی من منش کانده ایروجنها لستودیو من حاضره هجا انت بخیراتی سر چاوت نشه سر سرار هاتی که محمد فراد او کسی کل سر اکران ترته کردی تماشا بکن خودش رازی به الکاری هم تکل سر گلک مجارانجی وقت سيدة كي هجاء سرجلك مثلا وقت مثلين حديث وين كاركنا حديثا جلك مثلين دو بدرجي خواتين وي هنا دناف كارو باراندش وقت خوش مرا وقتا دست خوشیتت که میجه مالتا وابه ایرو ماموسه که دیرو که یه میجو یا جنب بجن یه تاریخ ایرو الاستودیو منه که محمد نوری چلی که جنب چی بخیراتی خیر خودی سرچاوا سر راحت ایجا هجا من دستی خوب بودی کی زانه چاناکاله سرفرازیه چاناکاله چاوچه بیه دناف هنک پیشیک و وقت بیشن برنامه ام بیشن دوتره مداشی مهنه خبر دا گله کسین کو ام ناوی وان نزانن هنه یعنی قهرمانان ام ناوی وان نزانن چیروکا وان ام نزانن یک جوان مثلا هجام تباسکر مثلا خلیل آخای ین خرزایه کو دوی دمه داشی زیاتر نقاشک هی کو تشیع وقت بیشن سوی کرما ارمنیان اروپا و مسئله قبول دکه روزان دار دخه وقت بیشن خلیل آخاجی یک جوان کسانه کو به ارمنیان تقتل کرنه یعنی اصلا بیشن کم آگاهی مهنه یعنی آگاهی مهنه هنگ آگاهی مقریجن دوی هنگ زلال بفن ایروی امی مسئله کتل عماره خبر ده دام کو مر بجه کتل عماره دوی چی بکه بیرا مروا دوی من بحث چت کن کتل عماره خودت کو ام بیجن یعنی بسم الله الرحمن الرحیم برای حسین کتل عماره بزانینگا من کو از بخو بزانینا خود زانم کتل عماره جنگ کا پیروزه يعني تمام عالم اسلامي رايه لبلي دولة عثماني او خط العماره بجنگ کی سرفرازی خزنشکر ابیا گره نامو دنگی وی و شرفاوی ج تمام عالم اسلامي رابه خط العماره حربکا دنابا عرض عراق داد پشتی حرب جهان یا کمین را لوی دری افچه به ایلک اول نزدیکی 5000 حب 8000 حب عسكري انجليسا طرف هندستان دا وبريت كيفنتين غارنيزون كي يعني تابع قمانداري وان دغري وتيت كبا عرض عراقي لوي دري دولة عثماني إلك أول للسري وي دري وي جبهوي دري ذاتن أو كبيان أو قمانداري وي أول نور الدين سقالي جيراد بيجن ابیا هبیه لوی داره دا بسن سر چند حب جبهه دا لهف دخن د جنگا سونی دا و تیل قوت العمره دا قوت شهری که پچوکه باجاره کی 106 کیلومتر نزدیک بغدادیه عسکری انگلیس که وی داره و تیدا سخشمیشته به تیدا کو سخشمیشته به لوی داره جاره کی او نورالدین سقالی گیری دکشه عسکری خوکی گیری دکشینه تین نورالدین سقالی وظیفه دگرینه و مرشال دولت عثمانی تینت آبی انور پاشا یکی ساله که روایت دیرو که دبیجه ساله که نگدبین 2 سال جی پچوکتر بیه میر لوا خلیل تینت خنسری وی جبهه میر لوا خلیل و دوی داری دا دکبه سری عسکر دوره لقوته دگری قوتوی شهر پچوکی که 106 کیلومتر دوره نزدیک بغدادیه
دوره لی دیگری وان عسکر انگلیس وی در اسیر دیگری از چی که بجم هجم ها مثلا انگلترا ته باجار قوته بله يعني وين دور دا عرب ناجين يجي بيجي كسي مسلمان ناجين دور دا 6500 حب نفوس تدا هبيه ها هي يعني 6500 نفوس يعني تم مسلمان ايه وين مسلمان وعرب يجي لي بلي افياد ويدا شر امبرياليزم بيه يعني هذا امبرياليزم دي سال دور العراق هذا شنتين كوزبونا بغداد وي جواري بقرن خصوصا دي كبن كيشا عاليه ريا ناصريه وفلسطين وسوريا يعني بلاد الشام قبل زمان عربي دبيجن وورتاي قشتي تمامي بقريني هدف تساجي evet abi beri dinavarida قوت هبيت كبن شهر قوتي وتدا خشميش بن دولة عثماني دوري لتقدي بله حتى وين مثلا تدي ام باسا وي حيام يتكن كو دوي حيام دا آخا عثمانیا کو گلک جبهه عثمانی د گلک جبهه دا شردکه یک جوان جبهه جیا عراقی کو ام باسا کتل عماری دکن هجه مزید شک بجم يعني حتى وهنجي يعني هذا عثمانيان شكيا بو يعني هذا كوسا ام بجن باوري شكيا بو يجي ام بجن دناوا عثمانيان دا فقيري خزاني يجي هناك تشتدني هبون كو انجليز حتى ويدري برحتي ب 8000 عسكري هاتن كتن ويدري مرف شو وهنجي مرف شو بنرخينه Evet işte ki tabii gerçekten gere meruz servis kine lüve deri tabii heze Osmanlıya prezede zekhim ne bu جعلی کی داشتیش کی دنی هبو او حرب دوی جبهه داد کرنه حرب دولت اروپای و یه آسیای به هوا گریدای و ام دبیجن اتفاق و ائتلاف دولتleri دوی دری دا و کسب قانون نکار و حرکت بکرا جبر بیا بو یعنی نکو عثمانی دی ساجی yani hüstükhar و belengaz bu ولو çıka fakir bu ji çünkü uçağı devleta İngiliz jorda yardım dani دوی حرب دادانی jorda davetin evji takdireki ilahi bu jorda ha خارنه کج عسکری خورا دعوت اندکت چه میفرات و قسمه که دهات که نوع عسکری عثمانی بله یعنی به وی دیسا به فضل خدای تعالی بو یعنی طبی به وی شکلی بو پشتیویجی ری ندادن دولت عثمانیه کو عثمان دولت عثمانی راحت حرکت که طبی هاتو حتانی کتو نزدیکی حدود ترکیه ذاتنا و حربها بله لی مرد کارا بجه کو یعنی از خوازن وجیم مرد بجه کو هزا عثمانی دو دم دا ضعیف بو از بارم نه yanlış da savena ki. بله. Yani siz bu. زیاده زخم نبو yani. بله. لو ما حتى ويدر كي هيدي حتى پشتیویجی یک تنی نبو. yani پشتیویجی یک تنی نبو. yani هزی هندستان دا دهاتن امپریالیزما انگلیسی هندستان دا تا گارنیزونا و اسکری هندویش به راه بو. اسکری هندویش گرتو و تبی هفت دهاتن zaten انگلیس و چای سومرگا şey هندستان انگلیس سومرگا انگلیس بو. بله. هجم از صورم گوتن از بدم ته که محمد نوری از خوازم و پرسشتجی بکم نه سیدم مالا محمد فرات و یکی آشکاره کر یعنی کتل عمارا بچه آوایه مهنک بحثا و یکی کر هزین انگلتره که مرو شخوت دمد بجه انگلتره انگلیستان sömüriten bira merva yani gelek vak bejin gravan gelek deveran وان انسان ودري خلق ودري تخن بن سومريا خو او جوان خراج وفلان بفان يعني نفوس وانجي هر واد استينكو وك 8000 ام باس عسكر نماده هندوجي هنه جبكو سومرينه يعني هم نفوس هم جي وك عسكر وان بكارتين وك مرتاج وان بكارتين ve mesela İngiltere'de o Osmanlı hukukı merv deyine berhevdu باوي استراتيجيه دا كومر لبنره هم كتل عماره چما هوقاز گرینگه کو انگلیستان چاوی خبردای و منطقه یعنی عثمانی دوی هله دا دهله عربا دا سیسته کو امزانه کو دیرو که دا بانگ جهادش دکرنه عرب اکناکن یعنی گوتنه کی جوارا ناکن یا خنادن بيجي آلیکاری عثمانی هاشی ناکن تو چواد بینه وی که یعنی او در چما گرینگه کتل عماره و جبهه همجی انگلیستانی همجی عثمانیه مر چواد کار بنرخینه بینه آنها ام کتل عماره ام نهیرین sadece به کتی ام نکارم بنیرن حربا دنیای ده ام تنیرن حربا دنیای ده وقتی حربا دنیای هات کرن ضعف جبهه عثمانی ضعف جبهه و بو Osmanlı devleti bonavi her cepheye hındık asker şant askeri vi zedeci tine bu peşiyavi Trabzonspor savaşı hebu Balkan savaşları hebu bonavi lüji askeri vi zaf şehit ketibu lçane qalaji neske 200,000 askeri vi şehit ketibu bonavi neske 8000
cepha Irak'ı da askeri mehebu peşi Süleyman askeri emşandı bun ser cephe komutanı olarak lüve Süleyman askeri digot ez be Müslümana cihadci Xalife cihadci kırbu ji Müslümana ji em ordu top bikin em lüve İngiliz adkarın em ek bikin hesabawi nehat ci İngiliz sömürge İngiliz propagandawi jeme idi zedetir bu Müslümana Hinduya Müslümani Irak'ı Bağdat ilwanda rahmi top kir got ez eve xelas dikim bindestiya Türkaj Osmanlıya ez eve xelas kim demokrasi xelas bûn bağımsızı ez ê bidime we usaki ewan xapand orduya xwe îdî zêde kir Süleyman askeri nehêdî zêde Müslümana ev nestand got hê ev nebûye em ê şer bikin belkî cepha em ê bistînin ba evkî با عزیزی لواندرا شرکی مزن هات چکرن سلیمان عسکری لوی اگبو تک چو روجا اول پارکی باش بو مسلمانا دستک دا روجا دودیا انگلیز ایوانجی خاپاندن همی خستن آلیه خواه بتنی ما لوی عسکری ما زعوی شهید کتن گری کشاندن یعنی کی زعم مزن چه بو Süleyman askeri via ekvaxareci yedirmiş nekir roş gibi khunde ekvaji kuşt. Wow. Ekvaji kuşt yani komutanı me mazın cuda ekvaji neşkenandın ber İngiliz. Başı Nureddin Paşa ci Süleyman askeri şandın başarı ki vijilüye heye hem yenilgi ki ve heye hem başarı ki mazın Nureddin Paşa heye. Yalnız Nureddin Paşa o vakti yenilgi ki elde ki azizi bölge etsini Luandara Hamiz destime tere hedi ekhatavi ba Salmani pet lüve ekhatavi lüve ekha aliwan da evke Salman pedzi navi xoş Salman Farsistan diye. Makbera wî lüveye. Makbera wî lüveye. İngiliz komutanı ji dibe ez anha İngiliz komutanı general Toshelt dibe ez anha zu eke evnekim savaş eki mazın nekim Türka laha Osmaniye laha imhan nekim mezara Salman Farsi Müslüman Arabonavi zav eke cudaki mazine. Lüve Müslüman orduya İngilizce'de Müslüman hami Salman Farisi dibinin Müslüman dibinin makberi dibinin Türka dibinin hami limeşkin behevre evtkin askerimin nava askerimin de evi Müslüman hami evi derkevi dibi aliye dina evke buna vi zede acelet ke savaşaki mazın cuda lüve dibe çava toz hend hesap dike hesabavi rast derti Müslüman lüve ser makbera Salman Farisi ve Müslümanti parti evdebe توسنتلوی yenilgi mazın destini peşya kutul amare peşya kutul amare yenilgi lüve mazın destini bonavi askeri xwe icar dikşine kutul amare ev askeri xwe dikşine kutul amare Osmanlı Paşa Osmani Enver Paşa Hariciye Nazırı vakti Genelkurmay Başkanı Harp Bakanı bu orduya Musul'e Irak'ı İran'ı toptike ordu ki mazın orduya Osmaniye şeşa lüve kurmuştu ki icar servizi Maraşal Alman em behevre bu Alman hareket harbi be Alman host dixin ser ve Alman hosti ser orduya Osmaniye Nureddin Paşa jiviya acizdi be jiviya acizdi be parti nexweşiya wî dibe servi payitaxtê Osmanî jî hayê wî jiviya dibe serwî ba Nureddin Paşa Enver evkê jî tavên Enver Paşa apê xwe Seydayê min jî got apê xwe Xelîl Paşa komutan olarak komutanê ordiyê tavê li wê bin emrê Almana dixebitin li wê îcar evkekî xweş dikeve destê me kutul amarê kutu em
دخن ابلوقی دور پیش دبه دور پیش دبه توز هر رجی هم دبیجن تسلیم به جیرو پیشتر خلاص بوناته جهات تنه yalnız İngiltere Louis disa za propaganda çetke hem generali dini derve evan bu orduya xwat dini kuşatma bişkini hem toz hem jihundur de evan ji derve haşte adarı car ki yazdı adarı de car ki zav şerî mezin dibe tabi abluqa nikarin bişkinin zav juan jî qir dibin wana mecbur geri dikşinin ser geri kişandına wî kuşatma hindik küçüktük. Küçüktükün aslında yani çember teng dibe. Çember teng dibe. Halil Paşa aslında gari penjme kuşatma derba ev dibe. Penjme kuşatma derbaz dibe. Evan empariki Nureddin Paşa ve Halil Paşa araxwanda jî pariki ev çetkin. Hejam ez tişek bejim. Te go penjme kuşatma çedibe. Yani penjme derdore da asker dor peşkiriye askerin İngiltere jî dinav bajarê Kutê de. Newsa penjme meriv ew asker ew ê xwarin bixwin. Newsa ew ê xwarin bixwin, ew ê masrafê wan biçe, ew ê enerjiya wan bikeve, moralê wan xirab ve newsa. Aynı sane. Ev hêviya çi bû penjme yani zanibû ew ê Kovsa lezu bez dest pê bike wê wenda bike yan jî stratejiyek bû yan jî dûdulî hebûn wekte got. Anha liha Paşayê Xelîl Paşa stratejiya wî dikevê dünya lîteratûriyê görev dağılımî dikin li bi Nureddin Paşa re dibê tu ji bajûra yardımı ji bajûra tê li wê pêşiya wî bigir yardım bile ne em ê wan em ê teslim bigirin. Ez jî kuşatmê ew dikim em ê şerê jî em dikin. Ji bajûra çiqa ji behra yardım tê Nureddin Paşa pêşiya wî digirê Xelîl Ağa jî hem şer dike hem kuşatmê ew dike ê wan hem erzaqa wan xilas dibe. Yakî İngiltere tabi erzaq wan xilas jî dibe vana îdî goş moş tune bixwin fetva distînin ji Hindistanê müftiyê Hindistanê dibin fetva bile bidin em goştê hesba êdina em ê bixwin. Müslümanê nava orduyê İngiltere jî ya qebûl nakin fetva jî tê yalnız dîsa qebûl nakin dilê wan naçe ew nake hêdî jî li wê Xelîl Paşa stratejiyê Müslümantiyê dike orduya wan hêdî kêm dike penjme kuşatme devam dike aslında Xelîl Paşa dikarê nav dimeyê jî bistînê. Yalnız xelqê li wê seydayê min jî got 6500 heb xelqê yerliyê li wê Müslüman heye Kutul Amarê de dibe ewan zirar dibîne. Bona ewan zirar nebîne bona wî kuşatma xwasa zêde derbaz dibe. Çawa do zeytûnê de aliyê dinê de hareket hebû em belkî 20 rojê de dikarbûn bistandin ama xelqê bajarê li wê zirar didît. Bona zirar nebîne Xelîl Paşa bona wî zef stratejîkî mezin kiriye êwan hem ew kiriye hem jî sivîl qey yekekî pozê wî xûn nebiye. Hejê min niha keke Mihemed Nûrî hani heta derekê radeyekî mesela Xelîl Paşa em dêne penjme bi awê stratejiyekê qene zirar xelqê wê derê zirar nebîne. Keke Mihemed Nûrî nav axaftinê xwe ez barim te behsa eskerên navbera yên İngilterê de Müslüman jî hene. Newsa Müslüman hene. Yani heta wê hêngê nizanin ku evana êkol hemberî wan jî ew jî Müslüman yan jî wê hêngê ew ka kewsa tune. Yani İngiltere bi çawayê wan eskerên Müslüman jî dixe navbera xwe û bi Osmaniyan de şerkirine. Xwedê eviya dîrokî de berî de hêbiye zanê Biraya Hüseyin belê ma di nava Amerîkayê de û zencî reşik ana wê derê henin tê de Müslüman bi hezara henin. Di cephê de Müslüman hatixin cîwana ceheneme yani estera wî bêjim. Yani ne duê ew kê de bûne nefsa ew. Ew nizan yani em bêjin bi awaya Müslümantî li wan nedirentin. Belê. Yani askerê wan bû Müslüman bû jî didît ku wa di cepha wî de jî Müslüman hene. Xwedê ji viyara fetwa tune em nikarin bêjin yani bê hemdî biya efendim zoriye yani lê belê di nava wan da biye bi orduya wan re di nava Urista jî hebû mesela tu zanî li Kafkasyayê jî belkî bi hezara mesela insanê Müslüman qewmê wan eşîrê wan hebûn di nava orduya Qizil Ordiyê de jî bi wan re askerî ama işte mesela hêje mesela dema Rusya meriv kolê dinêre yani ji wan re hinek tişt vaat da hatin kirinê. Belê.
يعني مثلا جوان عشيرة وان ميركتيان دا فلان بيوانا جوان تقولون اشتى بني مرة شركة ما في ذلك بدنواه ذاتن جو دولتها إنجليز ما مصيمة هجاج قوادن شقا خوش خبر دا جو وحدة داعية جوان را إنجليز وعدك هي يعني برای چهار عرب را گوتیه امی و سرخواه بگون سرخواه بونی بدن و امی ورزگار کن امی و جنوا لپ عثمانلیا خلاص کن پر وعده عجایب دای وان جی عرب جی ملت کی به سیاست یعنی سیاست نزانه جبر و هم در حاجی گشت قبول کیه اینا کرنه اگر کو نبا خود ذاتن صادق قوت بتنینا لوی دری او دوان جپادا حتانی تمامی هیز امپریالیزمی هبون عثمانلی تماما بستاندا عربش بسته کشیایه عربا بستاویش کاندیه جبوناوی دوی دری دا عثمانی ضعیف کرد از باور مثلا دوردا هیزا خلیفتی جی کو کم دبه نسا یعنی خلیفتی عثمانی کو کم دبه سر مسلمانان گشت تاثیراوی کم دبه عرب جی تبی جوی که تاثیر دگرن کو آلیکاریا عثمانیان شینا که بکمان جا دور پیش کردن و پنج ماه دوام دکه بله هیدی دی چنبر جی تنگ دبه بله کو مثلا که محمد نوری باصافی مسئله کرد این قوته وانجی کم دبه خوارنا وان کم دبه پیشتی به که چه دبه چه وقت دور پیش کرد چه وقت زفت کرنه تو العمارة جبهه دا گلکی ضایعات مزندگینه انگلیس یعنی انگلیس یخت به خلاص به الویدری یعنی تبع دولت انگلیس یعنی بشر آن به برچیبونه برای به برچیبونه جی او کدین ضایعات شر چه به 1200 حب درب کی دته کشتنی جارکی و بغیر جوی دمگو گاودنه او جور دا یاردم وانه کوتینه د بحری راجیتینه او جی خناگینه او عیده تنجی به بالا فراجیتینه تینه جور دا داویجن تختیر خدای تعالی بکت که جور دا تینه پر یاردم وان گت که چه فرات قسمه کی ویجی اوتینه جور دا داویجن دی که نوا اردیا عثمانلی شریعت اسلامی بیا حلالش خو ذاتن دیگه دستی وی جوی انگلیس ضعیف تبه ذاتن دوره جلی گت تابع حالیله لوی دری اصلا یک و حرب قوته قزنج دکی و کی کوچا ام گد زانن ذاتن میرلیوا خلیل پاشا ذاتن میرلیوا خلیل پاشا به استراتژیک پر گرم و پرجی بیلنشلیان ام بیزم زمان ترکی دوره لیگرتیه دوی دری دا او ویدگری قزنج که خلاص که اصلا سقالی نورتین میر علایه او یا بقاسیوی ناقدینه بیا پیش دا ببه او یک کردستینه خلیل ذاتن سوادیا خوشی ذاتن وردگره خلیل خود کو جرات بیزند نو دولت عثمانی دا بشتی کو و جنگا پیروز قزنج که ذاتن و 13000 حب عسکری انگلیس تاریخ ذاتن هم گزانن 13000 حب عسکری و نزدیک 500 حبیشی صوبای و جنرال گشت تمامی و اسیس دگری کو دگری ایجا پشتی وی دولت عثمانی چر جاردن اویاج دستا درتی چرکل اواز دستاتی دبریا وی گرتنی داجی چند حب شریوان هنه ایرشیوان هنه مثلا شیخ انگلتره بله شیخ سعد محاربه سی کی جلوی درید ساحیه د میدان دا او جی جاره کی وادی محاربه سی جی هیه وانا گشتک تمامی و چید بن د ان سونی دا و قوتی دگری zaten بشتی کو قوتی دگری انگلیس میزت که وراج دست چو هدف تابع پتروله zaten ام گشتک زانم بیا یعنی پترول مثلا دوی هیام دا دیدی امانا باسا 1915 وانات کنه بله از خود سال 1915 بیا یعنی دوی سردمه دا یعنی گرینگیا پتروله مثلا هم پترول هم زانه گرینگیا و چخاز مهمه دماکو جیه که پترول هبه چخاز هیزه که مزنه به اکونومیک و وقت بجن به حربه جنگی پسیکولوژیک به هر آوه یعنی وهنگی مجن انگلتره في حسابها فيها كده يان تشتكي ديجه باوي استراتيجيك دوي مر شباكه كادن دالي ابن مثلا يعني تاني بترول يعني زبيد بيجي هذا بترول نه روشلاتا نابين جبونا دولت اوروبا گشتکا تماما تاریخ کبنار دا دوامی استراتژی مرکزی کی پرمزم مثلا دي بركت لي هلال هي وين اوكي او در ديسا ميزوبوتاميا وانادول عرب بركته تقويا هجام يعني بترول دور دايه از بجم يعني شكاندنا وجب هي شكاندنا قتل اماره كو انجلترا قزانش بكرن بس امصابج يعني ام بجن عثماني قزانش نكر ام بجن انجلترا قزانش كر او چبكتنا بيشيا انجلترا او حتى اسطنبول باهاتنا يعني توزاني مساله چیه يعني اصلا بری ام بجن پترول zaten de planı da هي بغیر پترول به 100 ساله ید نوا دولت اوروپا دا روشلاتا نابین بکلنتی که هی برای حسین بکلنتی چیه اساس شر نسیاسیه شر بری ام بیزن تیدا منفعت هبه پرویجی
فورماتا إلهية ودبيجن وحي فورماتي يعني أو من نزعنا بزمان كرديران ترجمة بكن يعني أزوتريك إلهي فورمات دبيجن أو دبين يعني أبشر هاني دروجلات نابين جرت شيء ببه نزول حضرة عيسى لسر عرض روجلات نابين شيء ببه دولتها بابيل جرى ورا يوكرني بلاد الشام دبه مركز نزول عيسى إبا آنها داجي أبشرك آنها تاني كرني نشر سياسينا بترول ذاتن دست أوروبا دايه آنها لكردستان عراقي دبه بيجل وانجي دبه ذاتن بترول تبي أمريكاية سيونيزمية أمريكاية أوروباية نه و اصلا حاضرلقه که دنه هیه مذهبی اوانجلیزمی اوی شرعهانه دده چی کرنی او دبین یاره حاضرلق چی ببه او ارتام که تمام تمیز ببه صافی ببه ارماگدون سواشی جو کد بیجن جبون حاضرلقه نزول حضرت عیسی ید بی اردهانه گرتی که ببینی حکمداری انجیلی مذهب اوانجلیزمی مذهب کی جناب پروتستانی و جناب قسم کی سیونیزم هاتیه چیکرنی مذهب کی حقار شغل تئولوژیه یعنی اب مذهب لید خبته کو تمام روجلات ناوین گشتی حاضر بکش حضرت عیسی و نزول اوغرا یبا بی مده هانه دا آنها لدورا چیای عراراتی چونه بیر قطران دیتنه بیل مادامی اروپایی بیر قطران دبین اویا اشارتی رابونا گمی حضرت نوح لسر چای عراراتی سر چای جدید آغی لسر عرض روجلات ناوین بست سالا يتخبتن اوان شهر هاني آهنا تيكرني قلت همامي وشهر دينين نه شهر سياسي بله يتابي دوي هيام دجي عثماني جي ظلامكي نخوشه بله نوصا بله ظلامكي نخوشه اتوجبو كوين ظلام نخوشي جهول رابع تبي هر مباح جبو امبرياليزم نوصا يعني طبي هر مباح يعني كو قتل كرنا ام بيجن يا سيفيلان لدركي بلانن ين psikolojik لدركي كو ام يكي تشكي ديج بيجن للسيرفي مجاري يعني انجلترا بسالان و مجاري نفشارد بله تدي بسالان هيا كسي قتل عماره تنبو بله واسه 4 سال هم پیروز دکن يعني نفس هم بيجن شركي وصايه جنگا كوصايه حتى تيقولن كو اف جنگا لقتل عماره كو تزافت كرني حرب هري داويه يا عثماني كو قزانشت كه نفس هي من يعني استراتيجيه كدرجه هي كو هيجي دوام دك وقت تقول هي جاي من يعني ودي اذا رجعك شويه بكم يعني اگر كو غاوا ملتي ما يعني كوفيت اشتهانه پرزيدل برچاو خو مزن ببينه هر سال غير لازم تي بيا بينه زمان هر سال لازم تي بيا چالمك مزن بك و ویاد تاریخ آمده gerçekten تشتکی پر مهمه وکی چنقله چخارج مرا شرفه که مزنه قوت العماره بلکه هیچ جوی مستر yani. هجه مالته آوا به از خوازم که محمد نوریت به مسئله او که جت مرا راوه بکی پاره بکی هنگ زلال به مسئله نها امزانن yani قوت العماره هذا زفت کرنه صوباینین انگلتره او جهاتن اسیر کرنه نسا راسته اسیراتن گرتنه پشتی بی هم دنرن demeki şunda Kudül Amaret Sat keve desteği İngiltere yani. Halil Paşa eşi ez gotum Alman komutan hat ser orduya me he Kudül Amaret xlas ne bubun generali Alman bnexweşin temri ordu komutanı olarak Halil Paşa tavejin Halil Paşa tabi Kutul Amari evdike 5 hab general 481 hab subay İngiliz'a 13309 hab askeri wan esir emdestinin Çıkastı go 13309 hab asker em lüve esir destinin Hicem devlete Osmani ve hengi çıkas askeri wan henek o dorpeş dikin o İngiltere çıkasın yani amsa sayı kebejin kale mukayese çevir. Emi sayı olarak 10,000 lüve şehidame heye 10,000 şehid 23,000 İngiltere Hyundai wan heye 13,000 nizki 15,000 jit esiri wan heye. Oo şaraki parmasın elveleri. 30,000 İngiliz bir 30,000 wan bir fena gotuna mamusayme var. 30,000 yani نزدیک 6,000 asker durda buna tane. Ko em xalqın sivil jinaj meriş. Xalil ağa evka kuşatma ve de süngü savaşı hatiye çekir. Meydan muharebesi. Meydan muharebesi yani bu süngü aracıyla hafızsın. Sadece bu topa evkan yine. Zaten Halil Paşa lüve de toz hentre hatta 20 ne
نیسان روز داده دبی حتی 29 نیسان تسلیم نبن و همه امها بکن 26 نیسان ده tabi vana hini rüşveti hini pereti bune Amerikalı hingi aşirajı be pereti standına serme dişinin yani usaki 26 Nisan'da Halil Paşa'ra milyon eki sterlin dibe perem dedinette milyon eki sterlin kuşatma ve kecmeredi. Hecem ez teşekkür ederim. Ha mesela Aynı bir diziye üye teklif kine mamosta çat bije. Evine mesela teklif dikene az fazla vejim. Mesela em bejin milyon eki sterlin yani te çim hani em bejin trilyonek para dedi. Usam yani para ki pırmazını yani para ki pırmazını derken yani bu hangi Ravşa Osmani megoya yani zlamaki ne hoşe. اوی پری کو جو عثمانیانا وره یعنی جبو شر و جنگی و جبو اکونومی آبوریه و دستک که باشه نفسه یعنی زعف دستک که باشه امی هی بین بنا پترولجی امی بین لوی از قسکم پارکی ایدی خوش به هینکرن روزا دنیا خیلی آقا ویا قبول نکه ویا sadece بنا دولتی ناده رشوت اولار خلیل آقا را بدزی تکلیف که yani dibece az vi pere bidim te kuşatma ki dibi parkeki evve ki em jüvi general akwa derken yani dibi tu ihanet em generali derken lüvi dibece ihanet tabi xeyl ağa ya hemen pay takdirem dibi teklif hane dikin pereki zab mazine ya stratejiye yani mesela hakikaten kabul kına bedana yani ya strateji nine kabul dikirin çünkü kima kabul dikirin İngiltere xoyi Amerika xoyi Orta Doğu'yu dünyaya evtkin. Bir savaşı evkeci cenga dünyayı kazanç kirin evyacı kazanç bikin. Bonavan stratejiye bonavan zaveke via hunda bikin tabi via hunda bikin nava devlet dına da ev razil bibe. İngiltere çoluğu 20,000 hunda bu 20,000 تسلیم آنین گرتن بناوی زعف اوکی زعم مازنه بناوی قریب نکه روزا دنیا خیلی پاشا ویا قبول نکه ایجار دقاتی پر تکلیف کن 2 میلیون پر تکلیف کن خیلی آقا دبی روزا 29 نیسان son روزا ویه تکرار خبر دشینه 28 نیسان ده دستی وانده چقا جبهانه توپ توانکه همه امها دکن 29 می ده تسلیم دکن دستیوان چه هیا اویجی امهات ها وقتی تسلیم دبه توس هند جنرالی وان شوری خو به سلاح خو جتینی تسلیم خیل آقات که خیل آقا ناخیر دبی خیل پاشا دبی ناخیر تو جنرالی کی از اوقات اونورات ناشکنم ویا دو جیته بو آنها جیته یه کنم که جخوره بستینه دنیا سواش نیتراتوری استراتژی ده خلیل پاشا و برجاراوی مجلیاوی دنیای ده بلاد یعنی اوکی کی شرجه نه طبعا شرفا شرجه شرفا شرجه هي وی شرفانه اوکی که اسیر وان ر و جنرال وان رجی حتی تسلیم دکن anlaşma قبول دکن جی زاف باش تنیرن زعباش تنیرن لویجی هلال احمر یعنی آنها ناوی دگیش بو قزلای قزلای جی لوی زعف اوکی مازند که اسیرا باش تنیره zaten زعوی به قطعه دمانه نخوش کتنه نخوشیناوان را زعف تنیرن گدایوان دادن اکوان دادن یعنی عثمانlı durmavi evkasa baş ne bu disa esirare mina insana tınırı dünya ereci dersi savaşı dersi insaniyeti de. Hecem'in sxwazim vejimim ve perse müştekir berfrah çebu sxwazim muallim ser ve persak و müştejikir peşiya vida ve perse jikir ki Mehmet Fırat bugün yani kutul amal hat zaft kirne به اسیران هات زفت کرنه کو 20 مگوت چند هجم 23,000 حب وندانا قریبا یعنی کتل العماره وقت بيجن زافره کا ام بيجن سرفرازیه کا پر مهمه مزنه جی پیمان جاته امضا کرنه نفس هجم پیمان جاته امضا کرنه حتی ودر تمام پیشتی به چه چه بگو دیسا کتل العماره demek şunu da kevede se İngiltere kazançlı keveder ki دیسا ihanet به عثمانlılara tekirni برای حسین چانکی ihanet tekirni yani
روس و تبع مثلا دولت انگلیس لوی داری اهانت یک فرمزن به عثمانی رات کن اصلا اتفاق دولت و شاغي عثمانی قسمه کی جبهه کی جرا سر ایران وتکن دشینن سر ایرانه حال بو سه اصلا دوی حرب دا انبیاء هر راس خبر بدن یک دستک دای دولت عثمانی شعیبونه شعی اريلو تكبن تفرعات تاريخي هنا ببينن ديرو كده شعية آلي كاريكي برمزنج عثمانية ركدي القاسي إنجليزا و دستك برمزن داية عجب الفرتاجي مثلا أو عسكرين كو دنافا إيه مسلمان إنجلترا تدي أو دبكو عرب دبكو أو سني بن عجب الشعيجي قلت نعم السنية أو إذا تيك بتشكي وسبكي هبين هذا مروين أنا يا لوجه دابا إذا كنت جبهة شيء كلنا للسروي ده للسر إيراني وكي وسبدا شان زمان يعني تابي دولتها عثماني ضعيف ودوي روجدا دوان دمادا تكنولوژیا عثمانی پرتونه بوج خزاتن ولا جبهه دور بوج خو يعني دور بوزاتن جوي حيثيتي كو جي اسكر ضعيف كرن شاندن جبهه سر ایران دوی در جاردن حمله کی دنه کر انگلیس جاردن خود گریستاند استاندناوی به شکلی بو yani eğer o talebele ne ba tabi Osmanlı ve Çaydoğan Roca da gerçekten pır zayıf bir yani. Şaraki mazın çe bu ya da ya ko İngiltere kazanç görüyor yani şaraki mazın çe bu yani. Zede mazın çe ne bu? ولی خستن به حمله کی راستاندن یعنی کی گلک منزل هجم از خوازن وجین نه پنج ماها tamam مگو استراتژیه کی پنج ما دور پیچ کاته کرنه acaba İngiltere askerin ve libenda askerin eko vera alikariyan libenda wan bun ko usab ber xodan şikimsa çe bu yani agahiya ko sahib o vakti de o وقت اللي خصن كاتن قوتي تدا سخشميش بون قوت سر ريبو هدف ساده قوت بتنين نبود اما انگلترا زانه بو هاوقاز عسكري و 5 مه 6 مه آگاهی ام جوان ناستینه اوی اوان دگو دوی درر امی درباسی بلاد شام ببن فلسطین ناصریه و تبع سوریه اوی دگو املوی کشه گشتی که تمام پیرا بگیرن هرن او هیزی دولت عثمانی پیشلی برید دوی داد قوتی دست خشمیش بود فهم کش بله تو چه واد فکری سروی او که آگاهی تشنه هجامن اوکا دو دیا ده پیشیاوی یعنی تو سوالی پرسیای جنرال آیمرج در و kuşatmaya vakti dibeyem bişkinin car saldırmıştıkın. Gücüvan nabri. Xeylağa strateji olarak hem cikide xoşt sekini hem ji nu sipera vetkin kesni karibi aliye kuti. Duandara usadıbe. Öder çiya falan bevan hene? Zeydatine. Eji pal falan bevan yani derek olsa bilinda ya acaba kut kol او دناویدان بلند ها نفسه yani. Coğrafi olarak strateji olarak belki yani çemberiyle müsaite. Müsaite. Cikici küçük ya, bacarek küçük ya zede ukasa mazınji nine. Beli. Niski deme düşünde tekrar destime çunavi disa Araba hami bepereti yaji stratejik olarak standine. Bir gizli antlaşma hene zaten zani birinci savaşı cihani evtkin Pakistan antlaşması ya lüye evtkin anlaşma vandı ben bağımsızlığı dedine ve emi ve xlastık. Anha çava Irak'ı, Libya'yı, Aliye'dini, Suriye hatın gotun emi ve xlastıkın, Saddam'ı xlastıkın, Esad xlastıkın, Edina xlastıkın, hemi helanin bindesti xwe vakti jusadı beyce. 300-400 سال بندستی مت بین عردانی حمیه میه اردیا خلیفتیه ام یکی زمان ایوان را قارش نابند ایوان آلیه اوکی سادجه عردا مسلمانانا لرومالی ایدنی حمیه رجی زمان ایوان را قارش نابند کلتور ایوان را قارش نابند عرف عادات ایوان را قارش نابند قدجی کی جی بن عرض وان ام قارش نبونه اوی نعملاندنه هم madde bejinjire em qarşı وان جی نبونه petrole edinan yani sömürü olarak Osmanlı qeciki de evka yeki top nekriye naniye aliye xwe bxwaci na'mlandine ama vana emperyalist devletler çone liki nava 2 salide 3 salide hemi kuştune perişan kirine çıqa zenginliği وان جی heye hemi helanine birine devlet xwe آنها جی بنا پترولتین اوتکن اوروجی هم اوروش تکرار گیری چما هاتن
Hindistan bölgesi ve Bahra Hint'i buna İngiltere zav önemliye. İpek yolu hem de bejin jüvere de zav önemliye. Sömürge wane zav ve hamilüye. Eğer Bağdat xoyi dernekevi Raya Hindistan cihandat ki icar. Raya Hindistan cihandat ki. Buna ve deme bişunde tekrartı icar aşirata hamin. Dxapine aşirat ayaklanmıştı ben. Ayaklanmış ki Osmanlı ne karıydı? Aşiretin nüveleri. Aşiret Araba ayaklanmıştı be. Vakti olsa bu Osmanlı çit garip ki halkıcı Ali İngiltere ettin. İdi hemi aliyedina kevi destivan. Osmanlı zane yani havkas kes Ali Kariyaman dike zane ku ev vedir Tabii her cizat enegna ki askeri din cizat zede nikarim bervant dayanmış bibin. Zaten payı derci Mondros Ateşkes Antlaşması te çekirin. Sınırama evkama belliydi be Musul timini. Musul zav önemliye. Musul'e nadı. Musul hem zav lüve hem tamamıyla Müslümanın hem Türkçe lüve zavın. Hatta hem de bejin lüve hem referandum çekin. İki duazın hem bedene evi. Evi kabulüne hakkın. Musul hem petrola zav önemliye. İngiltereci özellikle lüve nademe. Hem Mondros edeci le evkeci Lozaneci nademe. Payıvici nademe. En sonu da dışının cemiyeti akvan, milletler cemiyeti de dışının Luigi zaten cemiyet testivanda, hartiş testivanda, siyaset testivanda Luigi dibin petrola Musul'i jisati de 25 salivi em dedin devleti Osmanlı Türk'a edin acı evtikin Luigi tamamıyla ilgi ama de Kutkurne yani. Tabii hem dibinin yani Osmanlı kod şaraki da cenge da kazançtı ki ser masi Hındatke ve ikiz bin. Hecem naha eb küçük metamaş etken, genç metamaş etken, mazın, amca eko nafserin Ameriki. Xute ku merve je kutul amara. Dve merve bahsa çıpke. Merve çava bahs bike. Zaruki xora merve çava beje. Zaruki met dve çiz ve mesele fam bikin yani. خدي بخبر منو فكرة ما بأذي قتل عماري هم عاد صالح دا چند جراج كوزي كل فترة خرابيجن جنگ كابيروزة د بشتي حربا جهانيا يكمين را مملكة إسلامي دولة عثمانية إفياستاندية بشان وشرفستاندية نب ظلم زوري بيه نب حق سزي بيه وخدي تعالى قوتك وصداية وكي قاوضن تشجي دناو مرا خبره ودرباس بو 13000 عسكري إنجليز تمامی حسیر کتیه دست مسلمانه و آیرت نزدیک 500 حبج جنرال و صوبایی کتیه دستی وی 10,000 حب قایبی و چه بیه 23,000 küsur insan İngiltere tamamıyla dına ve dest و پی Osmanlı da خلاص بیه etkisiz بیه yani. Evya şerefe ki mezene. ve gavadını işte evya gerem her salı careki en azından bir biraz zaruki xubxe hak heye evya da okula da be emri Milli Eğitim Bakanlığı zarok ara tarihi ki xoş diroke ki be şan ve şeref ve derstayine de okula da ve ki Çanakkale o mesela ve ki Bedra وقت رسول اکرم علیه الصلاة و السلام لسر تمام امت محمد پیغمبر چه که حرب کی پیروز بو ایروجی ام نابجن حاشا وکی وی شریعه ام ور نابجن لیبلی دپای وی راجی اویاد ناوا مدا جمره اواجی نشانه کی پرمزنه د دیروکا مدا ورن یعنی لیبلی ام تشکیدن جبیجن مثلا دولت هیز امپریالیزم چرکو گاودن ما مسلم محمد نوری گو دکevin کی دری اوی ارضی اوی توپراغی تمامی گشتی خراب دکن گشتی یوق دکن Devleta Osmanlı enviya dikarın anha ji dünyayı bipirsin. Devleta Osmanlı ne emperyalist bir yek, ne şovenist bir ırkçı bir düdü. Çünkü eğer ku şovenist ba heneki Arap heneki wan güverninin Arapça mehper hazdikin yani hakikaten. Lebeli heneki insan iddiawan evet bizim işte beni işgal ve damana şu bu işgal tüne. Çünkü devleta Osmanlı eğer bu hasta ku mesela milleti Arap geçti bu Türk geçti Türkleştirmiş bir ki ordu Osmanlı'ya dına devleti Arap da ev به هر عسکری که خورا چهار حب بیره که عربا بدا زوجاندن و تمام بزار وان را به زوری به ترکی بدا خبردانه و نه او زارو که جوان پیره که بوانا ای تمام وان را به ترکی بدا پیواندنی او گیب با ترک
وهنا جسدي حيشتي إنسان عربي إلو جبت كي خبر بدا قد تشكي وقت لو عثمان تشكي وصلت كري ند حربدا ند بيشي حربيجي يعني قد ند النوع حربنا يلي بلي دولة إمبرياليست قلت أنها الوان ميزات كي الدنيا خراب كنا براي من هلا هرن نوع أفريقيا هيدا بجارن إنسان جي إنسان تيدا كتيه تمامي ويجي برشين آدم لا تمامي ويجي فقير واستخار بيه لما يدانا هي صاغن جسد زاروكا هي رحت بدنا وإذا هي قرثل وقجك بياي ساز بالي تخجورتي وراتيات خواه وكيدنا يجي أفادنم أم ديمقراطا جستك نعرى اللي تخنق تمام بنا إسبورتاجي ديمقراطي ناف دنيا دام إنسان حق لاري نام شيء تمامي وحال وحركاتي وانجي هرن دنابا أفريقيا دا بينا اتشكي جوارا بيجم باجار موسيلي قاوادني ما مصطي ما خبر دا باجار موسيلي دا دوی حرب عراقي دا كتبخانه موسيلي 50,000 کتاب مخطوطات تداهی بود 50,000 کتاب مخطوطات اسرائیل روان برچو يعني كتاب مخطوطات بساط يعني بيلمي يعني اوكي كتاب مخطوطات ايدو هنا كتاب مخطوطات هي $10,000 كي $7,000 كي اوقع كتاب قيمتي هنا كتاب مخطوطات قيمته مازن دناوا كولتوري دا يعني كولتوري دزين كولتور دزين تمام برنشون يعني اوكي ايكونومي بالروايات وزمان سياسه دناوا جبهه حرب او كده روشلاتا ناوين دا او كتبخانه موصل تمام يهلدانا برنا چون اسرائيل دناوا ابو غريب جزاء بيدا işkenceci ابو غريب جزاء بي خاهم اسرائيل بو يهوديا بو özel ihalavi hildabındıgo işkence Ebu Gureyb cezaevi بدن ما امنوا داري شيء كان اف كينا قصد دجوار دزكي غير مسلم اذا تقول ولا زكي مسلمان اداتن ولا مسلمان خير خازه بالشرفه بايمانه çünkü medeniyet قرآن ويا ناهله تشتخرامته مثلا هذا هجي مالتا غابه كي محمد نوري استخدم شتيجي برسم يعني مثلا سيدا محمد فراد باش في كي رافكر يعني قد في مرف زاروكي خورا بيجي بتشاوي هاتي كرني تشواد بيني يعني جرينجاوي شيء في مرف تشوا زاروكي خورا باروكي ام ديروك اخو راستي اخو حتى زاري خورا ام هين نكن طلبه خورا ام هين نكن ام اسبي نكارن قرمش بك ايرو انكي ماسيا ما دولتي ما اوكي ام دویا خوره یعنی geçmiş خوره barışık ninen hiç barışık ninen ضعف تاریخی ده مینا خلیل پاشا مینا خلیل آقا مینا ایدنا ضعف قیمتلی مرفی مهیه قیک ناز ناکه ایرو هر ارمنستانی خلیل آقا هر کس ناست که هاتیه کشتن اما خلیل آقا هر کس ناست که ایرو خلیل پاشا کتل آمار استاندیه جنگی زعمازن کریه ایرو انگلترa'da en hındık benci hep tarihçi ser bona kutul amari makale kitap nivisan diye en mazne vanji James Morin gotiye vi şermahane jmere bese hatta dünya ava vi şermahane jmere bese em vi şermiuna hane vi yenilgi hane em serxane karım bavi ham bona uji hazm nekirne Prusya orkestra müdüriyê wî serkutul amarê marş çêkiriye ama em tiş çênekirine ji derve hatiye çêkirin em tiş çênekirine o herbê jî me qazanç herbê jî em qazanç kirine Mamoste min izna wî dixwazim sala 1952 da zaten Adnan Menderes wextê Türkiye xistiye NATO'yê eva dawa qutul amarê û eyda wî cejna wî dane qapat kirine hediya bilerek hatiye yani ew roj heta سروق کمار طایب اردوغان تعلیمات دا چند ساله ام کتل آماری به طلبه خوره به زاریکو خوره ام مجول دبن 1952 و حتی وان رو جهانی 2016 بو از وارم 2016 یا ساخت بو zaten کتل آماری کس ناز ند کرد کتاب خو ام جی کتابا درخستن ادنا درخستن یعنی ام دیروک خوره نیارن مرفی خوره نیارن ام ویا کنگی ام بشکنن زار خوره مثلا آنها ژاپنیا هیروشیما هیه زار خوره طلبه سوبیانا دبن هیروشیما دبیجن آها ناغازاکی آها واکی چی بویه آها بمبه کرن اما جورتی را کرن باشه دبن تکنولوژی جی تکنولوژیا شمندفری او زعف ایدنا آها ام خبتین تابی ام خبتین ام او کرن آواکی بو اگه هنجمه در باز نبن ادی جمه او نکن سونا و دیس آویایه
تاریخ آخو بیرناک بله لوی یا پیجی نادن چکرن عین وساکی استقراندنه بله اما چانه قاله بتنه هی اوجی ده 15 ساله هم خستنه بله ایرو مینا چانه قاله مینا کتل عماره مینا ایدنا اما هر طرف ما تاریخ هرن ایدنا هرن اسویچرن عالیه دنه که برای کی دانی نسرف دبی ویدیو تاریخ ما دو آواکی بیه اما تری لیکی قازمه کی لیکی دخی بره کی لیکی دخی تاریخ فشکر میشته به اویا همه زاری خوره طلبه خوره امهیم بکن کتابا وانا اکاوانا امی چکن بنا صبی آمه بنا گلجه ما وانا شرط جمعه بله هجه مالا و آوا به گله سپاس کم خودش و راضی به خدای که مانی نده ایشالله دوی نبرد از بیشم که محمد فراد او برچافکت تزاو اختیار خود یا تدخویا کرده تانا وصل گله گنجی یعنی ولی شاب مدیشینه خود گنجی خود و انرژی خود و هدانه و خبات هرتم جوکم نکه مالا و آوا بس سر جوار هست داشت راضی به ایشالله انشالله باش در باس بخشیده میعبه باشیم استغفرالله اما شبان نجا هفتی آوره برکو ایدی روژی و رمضان دست بید که از نبو رابم از به برنامه رمضان از الگلوه بم حتی هفتی کادن و حوال من محمد باقیه به الگلوه به حتی و اینکه بین خیر و خوشیه دا را هرتش لگورد لیوه به خاطره به